Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Agka-agaw ka nga kasinsin. Agtala kayo. Dali. Nico. Manong nimi nalisyak amin nga danog na. Malaksid, iti imuna. Gabota, saan ko nga napupuutan, biniglanak manong nimi, ti kasinsin ko, nga ni Dani. Inagaw ko kano ni Arlene. Inagaw na kay nayat ko. Inagaw na ni Arlene. Inagaw na ni Arlene. Tatang, agagaw na taga kasinsin ko. Papanawon niyo. Kinunan, nagtalnakan. Ay, tisan nyo pagkinawatan. Inagaw na hordi Arlene. Amo na nga Armac. Nga mabang inarim na. Kaya ada nagkinawatan da. Ada ba napasamak katakwa da tang. Papanawin nyo natang kakasinsin ko. Papanawin nyo. Talnakan, Danig. Talnakan. Tima ko na nga agaw. Ket nunubya mo. Ngam sa mo mat pa yung nubya na Arlene. Ngam na ba kung nag-aaral king kwa na tatang? Kasano ngamin nga kahit nakakuman ni Arlene. Ket sadot kamit. Idin to, tanini ko, ket nakagagagat. Hadda pa yan, bukod na nga balay. Sige ngay. Papanawin nyo rin nga kasinsin ko. Awan kasinsin ko as kung kwa na tatang. Tedo ko matipag nakmamon, Dani. Agbaling kumakarit keng ka. Makanubya kang rodaya kat sudut ka. Yung bagdaan ni Nico. Ngayon may dito, mountain province nga lugar tayo. Taison iti kang runan ng mga asikaso iti talon. Ngayon bas ko mga sika. Nalan. Magabrasa kayo. Nico. Uncle. Awan ba nagdanagan nyo kanyak? Awan gurak kang kuana. Sketsak kagurgura ka. Amoron ba yung nakagura te kasinsin mo? Hanabasol. Luapeng adan nagkinawatan na kini Arlene. Alagalamano kayo. Tsakayat. Kinuna naman ng name ikit timalawan. Tatanggan nga talaga ti olam dari. Agbabawi kan daw. Tingkay nangigan ket may sala nga paset ti pagkasalitaan ni Nico iti Mountain Province Papagayam. At ito iti may sagaragit tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti June. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio TCJ Silawag. In cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii, licensed and certified food handler in Hawaii, Papagayam. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. So nga kayo nga taga Hawaii, agorder kaitan, madamdamain nak play datay plugging tayo, commercial tayo. Kaya ito'y Yum Letson pa special pork belly, Papagayam. Talagang magbibuyan, pakishare dito programa tayo. Alagip tira palabas dito page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award ket new hanggang pa nakapagpalo, agpalo kayo kuma dito page ni Paring Ray. Kaya nung mas pagarigan ta iti YouTube channel ti pagkay pakabuyaan dito nga video tayo. I-share yo, i-like yo, ken nag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Yan, ni Manong yun namin dito, Naomi Ruiz, host lagi tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag,
No mga ganyo man datoy, nga pagkasalitaan ni Nico, iti Mountain Province, napimbitas tumit lang kay Buyaan, kompleto. Rekado, into numalem, 12:30, aging kana iti alas 2, iti program at tingalagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Okay ba? Okay na okay. Debandagan datoy panagyaman ken na panangawis kada kayo, dati 5th grand finalist tayo. Congratulations! Iti 5th grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, agsurat kayo met. I-computer yun, iti pakasaritaan nyo, success story, sa send iti email address nga nemarstudio@gmail.com. No saan nyo matakabailan nga isurat, gabot na di kayo manurat, mabalin nyo mat, kontak kanyak, tapno di ka siyak ti mga interview kada kayo, anat aramidan nyo, ag-message kayo, iti dirmanong naming page, Wando Rey Fiesta Sentenciador Award page, kaya wano saan, i-email nyo, iti nemarstudio@gmail.com, ket kunayo, Sir, anong naming kahit ko nagpa-interview ka para itilagip tinapalabas ko. Kunayo, kahit schedule tayo at ipanang interview kada kayo, takas tat araramiden dikiti daduma. Nasaan da nga mo nga isurat. Ngayon interesado da. Kablawon naman, dikidag birthday dito yung aldaw. Hoy! June 18, Thursday. Dikidag birthday dito yung aldaw. Yung sandalit ako sandalit i-share ko pa lang dito video tayo. Diyan, share ko. Share ko kada kayo. Okay, tapno makabuya kayo mat. Wala. Aywan gayam. Ito yung bigat sa anak ka makapagdirma nung nemi. Ape ko na yun. Duty kita Duty kita. So nga sorry na lang. Okay? Okay. Duty kita. Ito na ang taal daw siguro, parubos na ako. Nag-programa ko iti idikal malaing. Okay. Okay. Sita. Okay, dan. Mayatin. Hindi man kablawon nag-birthday dito ng daw. Happy birthday kay ni Walden Galapon dita Abu Dhabi. Happy birthday kay ni Nick Alegre Jr. iti Kalungan San Jasmine, Cagayan. And happy birthday to my anak, Aileen Estavillo, and to my apo, Gavin Guillermo. Nagapo kini Erlinda Estavillo, dita Honolulu, Hawaii. Ito tayo tingal daw, happy wedding anniversary kada kumpadre Andring, kening kumadre Eli Bagawisan, dita Kasilyan, Bacara, Ilocos Norte. Yan. Tidak dikit pangablaw kapsat. Ito nga ro din, kung katakitan na sino dagit madamang agbibuya. Nananan. Yan, the-11 ang agbibuya. Josephine Stangong, ni Rubian nagpawa. Sino pa Tsaka mo, basta agbibuya kayo, naragsak nga kayo pa nagbubuya. Kablawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Ni Luel Tangunan, dita Honolulu, Hawaii, naragsak ngayon ka panagdingdingeg, ken panagbibuya. Ituloy na nga rin dito pagkasalitaan ni Nico, iti Mountain Province, may kapat nga di pagpilian para iti panakapili the best leader of the third week iti bulan ti June. Iti programa nga lagi pinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2023, nga nang rugi. Nga itang 2026 nga minta pala i-play dito ko napanan na gorga sa balibot ng minato ayanta yam napanan tayo yam yaman yam let's on
Panamon. Tarararararararara. Apa yawa dito eh? Ito yam yam yam. Tururu. Tararararan. Kurang tadilan. Tararararan. Yam yam yam. Shhh, hindi pa kayo play. Ito plugging titi yam yam yam. Eto na! Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Hindi nga ro din ituloy nga iba sa papagayam dati pagkasalitaan ni Nico iti Mountain Province. Adu kami nga kakapsat manong nami kat marigrigat kami. Kada ditiga puna no apay nga imbaundak datatang kininanang dito'y Mountain Province, iti ayan da uncle kini auntie, kini insan dani. Tapno agtrabaho iti taltal. Gamputan ang gagetak manong nami kat magustuhan naklaunay da uncle kini auntie, ngem aging imun kanyak ni Dani. Agsibod nga rod ta, tas lasyakon ti anak da uncle kini auntie. Ngamin manong nemi ket sadot ti kasinsin ko. Dinapulos kayat ti sumalog iti taltalon. Ket dawat iti kwarta kada angkel kini auntie. Siya agit nagurnong ako ta tunggal agharvest kami adda pa nakabingay ko manong nemi aging ka nga adda pa hin planok manong nemi nga mga ramit ti bukod ko nga balay. Apo na iti asenso mambarok. Ang angkel. Nakasano ket naggagat ka. Maipatang tamit ka nagitay nanginginang presyo no kastag agapit tayo. Iso nga, kastoy lako matanak ko. Ano ta ko nam, magipatakdara di bukod kong malay, angkel. Na ito na yung labasitan jay pagdison ng alote. Gagawin na. No, saan kang agaw-awid pa dito balay, no kastag malpas kay talon. Ijay mo latan. Kaya, no makaring kan, ay manulang adang ka dito talon. O magawid ka, manulang adang, bakay na nagan, ya? Kunagay. Sige. May panagtira nga rutan. Nagtitinulong tayo, tapos nga kasakit, alis ito malpas, ti balay mo. Tila kurang nan ko nada manong name kat asawa. Ngayon saan ko, awang matirantak na magkikarkaruba manong name, dito ekla talon, balay ko, balay da angkel, at pasarimat agpasentruwak ano tamapang ko katangin manong nemi nagrunay di Baguio City nakmatagpaspasya aging gay ti may sa nga mali manong nemi adam pasungadak nga may sa nalapsat nga babae. Wow, sino nga tara ito ay Nico mamalinti gumatang pang pakbet kawana abagit nga saan nga mapi nga saan ka nagbuting imay amo man kabuting ko. As digmat laeng. Si gayam na Arlene. Mamunak mat gaya man. Kawa na. Isistorya na ka ni Dani. Di kasinsin mo. Nakagagagat ka no. Adda pa yung balay mo. Tilaing kurang na asawa kinana. O may kantuman kindi pasyaran, Arlene.
Kuno, ada ka din relasyon niyo kay Dani? Ay, tsak kaya ni Dani? Amamang pa, aram ganyan. Tapno kayat ka, gagagat ka ko na kaya, di madlata trabaho, pag nanong kumatsadot. Katsak nga rin nagagada kayat na. Diyak lang mo Neka nakitinamnama gabutan nagkursunada adagos kini Arlene. Nga diyak pinanunot nga posible kagura nakto ti kasinsin ko. Timulong nga nagburas, nagintulnog ko nga mismo manong namin di balayda, naamamok dagit naganakin kakapsat na umay kanto pa siya rin no malim. Ay no rabi. Pinasir ko nga talaga manong namin ni Arlene na tupet kitin tugod ko nga prutas manong. Agyaman na ka na kita prutas, agyaman kami. Nagagat ka nga talaga. Gabota, talaga nga, kayot ko tumasenso. Nagrigat, tibihag marigrigat. Isod ka po nga kayot ko nga libasan dahil nga kasasaad ti panagpihag. Ayetan ka, Arlene. Ito pa ilang damo nga makita ka. Ibaglaki din ta imay ka. No saan ka ko mga imay, saan ka ko mapay naman mo. Ayetan ka. Unay-unay. Manong nami madlaw kung kayatnak ni Arlene, kada damanin dumay sang hamalem, manong nami nga imay. Sumrek ka. Inutoy, dito o nagtimalay ko. Sa tanto, rumor nga agarbes. No, anya man ti kayat mo. Idi, taya, sumrek intrakep ko nga inlak tiridaw, sa ko inarakop. Ala, Niko, ay ten ka. Kayat ko si katik baling nga reyna iti ito yung kapatayngan. Arling, Manong nemi intulok na. Kabot na madlaw ko ka talaga nga damat panagayat ni Arlene kaniya. Eging ka nga napuutan milaengin nga lamo-lamo kami ngagpadpadang aggab-gaboy ti rabaw ti kama. Oh, Niko, saan nagto kumangarot na baybayan? Saan kanto nga baybayan? Ikarikan ka. Kapot ipatpatig ka unang-unay, Arlene. Oh, Niko. Niko. Oh, Niko. Inikutak nga namin pinsan ti amin-amin na manong name. Naulit-ulit ting kampa nakaitayok-tayok kat madlaw mingulumlumdak matensya ini. Inlinek ko pa na minsan manong name ti batutak kaditoy nga nagampahayag kami ba rin. Ang sa taon na yung tilang et mi manong name kat pinonpunasa kisuna. Pinunasan na ko. Aging kain suot min tarwaten mi kat remor kami di balay. It nagalalisto kami nga nagnateng no mga pemedyo na sipnget. Masansanan manong naming umay ni Arlene dito yak palay ket taddan diti yagundaway nga pasaray masuduktalan da kami da angkel kini auntie. Aging ka ako na manong nga masikugan ni Sumi. Ngayon naduktalan manong nami ni Dani ti relasyon mi ket dinarup na. Ada. Agaw ka kasinsin. Dala kayo! Agaw nga kasinsin. Agaw! Inagaw mo kanyak ni Arlene. Saan ko ginagaw kingkat sa mubad ka girlfriend? Dala kayo. Paunay kayo nga kasinsin na ya. Agduma kay launay. Kasinsin nga nagagat ka na sa dot. Hinagaw na kanyak ni Arlene, tatang. Hinagaw na papalawin ni Reta. Agaw. No nanubiam ko inagaw na. Ay, sa mo ba't nga nanubya? Gusto tayo ta kasi. Kinabudno na. Adan mapaspasamak ka na kami. Kinabudno na angkel. Adda pa'y nagpitpitik iti saklot na. Kida dyan. Ay abagton da tatang, nanang kinakiti partido mi. Partido tayo angkel. Tayo mga asawa. Saan ko ipalabos? Diyan ipalabos. Agaw ka, pakita mo lang. Ay, papanamon. Dali. Oh my God, ito na kinawatan kayo ng kasinsin, naging nabrasa kayo. Ngayon saan nga nangikaskaso manong name? Wala, babayam lang talaga yung kasinsin mo. Bareng na dahil pagbalbaliwan na. Kinabudno ng kel. Saan lang sa dut ni kasinsin. Agtaktakaw pa yun. Wala, taktakawan na dagiti yung buong atimola tayo. No saan yung ikanti kwarta, umayagtakaw. Wala ta nagtulagan tayo, di nga jakidimi ikan. Agtakaw madgayawan. Diyak lang tagunoon ni ata, anang aron.
Masabol na kayo di kwarta. Ay nabimpinas ko mga Uncle. Nagbalbalo ninsa. Manong name na silawan siguro ti panunot ni insan kapot intultuloy da Uncle kinanti ng bagbaga keng kuwana. At syempre manong name naduktalak da ita nga para magbagada di mapanak sa dibalay dakit ng kutsaritaan. Ay, ada kagaya. Niko. Wala Uncle. Imayak tayo baga kumati planok. Plano nga niya. Manayunan di kitimula. Ken masapul nga kwa. Marpayo ken di kititado makit pamulaan man eh. Agad kasapulam ti kado mga rod. Mga yabak Baka niya insan kayat nan. Ano mga insan kayat mo? Agsweldo ka. Sweldoan ka. Ano? Tibukod ko nga kwa. Talon mi. Agtrabaho sweldoan na. Oh. Sweldoan ka. Hamon nga urayan pa nga maapit dagitay may mulan o maapitan tapno maadabingay mo. Ngem sweldoan ka. Sweldoan ka ada pa bingay mo. Lasikan daking ko ka ti daga. Siya ti mang manmanid sinsan. Mani po di medyo mabanuga kun ko na ni Uncle. Tatang mo. Kita mayat mi ti bingay. Nakabalay ka pa yun. Talagang bimak ng kaninsan. Kasta ka kaumamat insan, no amom tagtrabaho. Sige, ngaron. Trabaho ka ngaron. Tapno, damat kwarta, tapno sweldo na. Kahit nang sawen manon name at dan panagbalbaliw ti kasinsing ko. Enggang, adimtengen, ti panangas asawa mi manon name kini Arlene. Daangay, manon name, ti kalaysa. Kaya di malpasan, ti kalaysa seremonya, kan reception, dito mismo nga balay mi. Balay ko kan nagbalin nga balay mi iti asawa ko manong name tinaghanin ko nagdinulong kami iti asawa kan nga sikaso iti talon manong name ket syempre susuldoak dagiti obreros ko agramon kini Dani sa agabang kini Uncle manong name wen kapot na nagbalbalo wen ni insan Dani adamaten nobya na adamaten asawa na nadaan kami manong name iti talong anak ken ni Arlene. Ket nakananama, tinaranyag masakbayan da, agsiputin tultuloy ko iti kinagaget ko. Adamaten dua aputot manong name ni Dani iti asawa. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong name ket thank you, iti laing mo nga nagibasa ket sabi ko ma, adamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biag. Ito nga ragyaman nga pagayam mo, Nico, iti Mountain Province. Thank you, Nico. Thank you magkadagiti ng buya ni John Jacob Bagawisan. Astawatan ni Erlinda Panterosete, ni Nena Patricio. Nena Patricio ni John Jacob Bagawisan. Aglavamaten ni Erlinda Panterosete, ni Bacha Choy, ken ni John Jacob Bagawisan. Virgie Lopresca. Ayan. Ni Erlinda Stabilio. Ken kastawatan ni Janet Balcubero, ni Daisy Guzman, ni Rubian Agpaw at Josephine Stango. Sa anak makaprograma ita ti Dirmanong Nemi agsipod ta agjutiak iti barangay. Into numalem ang programa to iti Idikal Malay. Thank you for watching.